Cepet-cepet bocah mancing gas kencok. Siji rusuh. Cok. Mancing weh. Mancing dikit. Cakalang ya? Lang, mancing ayo. Ayo kalau kita buat pancing dia, Bet. Lah. Gua di bet. Lu. Ambil dulu, kalau mau diambil bisa. Ambil dulu. Ini ada pancing penuh. Lumayan. Beneran. Hei. Ayo. Mana sana? Konten betul. Sore udah. Sore udah. Betul cepat. Anak rumah juga nak ganggu ya. Tengah. Wah, bisa apa sih? Cok. Banyak diganggu. Mana gue? Tenggak, Cok. Mana? Ya, Bener. Cok. Ayo, mesti bisa main. Tiga. Loro, boncos. Dan mancingin di deki. Madrasah. Kalau madrasah. Gas. Aku beli waktu. Yo, kita mana? Pas. Ngumpul gak? Naik gak bisa. Banget, gas. Kan ada baca di TikTok aja, Mbak. Lama suara Jumat pasti bocor. Mana kok? Ayo.